Došli su dani gdje mi i mlađa braća uzimamo stvari u svoje ruke. Dosta nam je mučenja od strane starijih braća. Sada ću vam ja, dame i gospodo, pokazati zašto je dobro imati starijeg brata. Pare. Uglavnom, moj brat ima karticu. I dok ne gleda, mogu si naručiti svoje najdraže MyCase maskice. Ovo je MyCase web stranica. Sa lijeve strane možete odabrati svoj mobitel, a sa desne imate puno dizajna pod fotografije, možete sami kreirati maske. Zatim idete na dodaj u košaricu te vam MyCase krene dizajnirati maskicu. Dobijete obavijest i možete je podići u košaricu. I da, ako želite 15% popusta imate kod Leon15. Stigle su maskice! Yes! Kako su dobre. Biću glavna faca u razredu. Prijevoz. Znate, ja baš i ne volim hodat, a moj brat je taman kupio auto, pa zašto me ne bi vozio? Filip! Kaj? Vozimo u trgovinu. Daj, neću, makni se, ajde. Filip me tuče! Dobro, ajde, tiho, ajmo. Meanwhile. Idemo u dućan! Besplatne stvari. Svi znate da sam ja mlađi brat i stvari koje Filipu dosade dobijam ja. Kak dobar video! To! I... Zadaća. Ta zadaća, ne mrem više. Me treba 3 sata da ovo napišem. Čekaj malo. Pa moj brat je to sve prošao. On sigurno to sve jako dobro zna i riješit će puno brže. Filip! Evo, Isuse, kako je ovo lagano, kako ti gluposti na mene mučiš. Pa to ti riješim doslovno za 3 minute. Ovo je fakat lagano. Povijest. Pomaganje oko kuće. Pošto sam ja mala beba, on mora odrađivati kućanske poslove. Napokon. Igranje. Filip, pa ćemo se ići igrat vani. Neću, Leon. A di su ti ključevi od auta? Evo ti govno malo, ajde da se igra. Hoć ti zavit gol i pobjedit. Pa nećeš. Hoć. Kak si loš, pazi. Znači nemaš zabit gola. Zabit ću ti gol. Ajmo tu. Ok, dosta ti put. Sad je 2-1 za mene. 2-2. Neću ti dozvolit. Prank. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video, danas prankamo svima. Dosta mi ovog ponižavanja, makni se, dosta mi ovog ponižavanja, da ovaj mali me ponižava, plus ovo je moja ideja, mali mi ukro ideju. Znači, sad izbacujem zašto je dobro imati mlađeg brata, 5. dio izlazi vrlo brzo. I ovo je kraj videa, brat mi je uzeo kameru i taj njegov glupi dio će izaći na njegovom kanalu vrlo brzo.